egameni lakho 30 minutes. Mama Mshumayeli, Mama Mkhokheli, Odlukhuliduna, ebadala umkele nasizulana. Uthi Mshumayeli ngoba uthi basitshanga abantu. Akazi ngoba ngasekuseni ngizulile. Namanje yamzulu. Kodwa ngicela ushembe ukuthi kube uyena owenza umsebenzi wakhe. Indaba yasekuseni ibisemsamo kadala lenkosi. Okuyiyona imsamo abaningeze bazofika la. Abanye abafikanga kahle, bafike sebephelele khona konke abanakho. Abanye abafikanga kahle, bafike sebephelele iwona umsamo qobo lwawo, sebengasazi bazozinjani ngoba abadala kunabo basindiswa, baze bahambe emhlabeni besindisiwe. Njengoba besindisiwe nje, akasazi nokuthi uzoqala ngaphi yena mathafuna izinto ngoba igama ngegama zayisindisiwe zingahlabi. Kwasekuzalwa yena wayiNazaretha, njengoba seyiNazaretha lezi zinto zidingeka kubona laba ababesindisa ababethi ofile.
ithi intombazane laphayana ngesikhathi sigadile lapha ebuhleni kwenzenjani ikhaya kwenzenjani sona abashumayeli wasekhuluma ugogo kuyona ngaphakathi uthi lo gogo lo akaguli ithina imina kusho lo gogo uthi mina uthi lo ngesikhathi mina engigalile umkhulu wakhe lo wayindoda yami uthi saxabana naye ehamba eya emsebenzini ngase ngize ngikhipha igama elithi mina ngathi angemuye ngempela nje noshayisa imoto washona uthi emva kaloko wabekwa wahamba insuku uma sekhamba insuku ezinde ngase nami ngiyahamba emhlabeni angifikanga ngene ezulwini kuthiwa ngabulala indoda ngase ngibuya emhlabeni ngazongena lo ngamphendula ngathi akabe iNazaretha azongithethela leli igama yena angasebuka ngani befike embengeni yomike ethi ngicela umkhwenyana abayiceli emphenduleleyo ucela noma usenzele nawu lana noshayela belocela bakhwenyana belocela imali belocela imoto ngoba ubona abanye bekesi imoto zabula ngaphandle kanti wena kusafuna udlule endabeni mhlambe ubaba wakho ufana nse nale ndoda elithi ushembe lapha ama social network ithi shembe umuntu ungene toilet njengoba ikhuluma kanje le ndoda inezingane izele izoba nabazukulu laba abazophenduka baba baNazaretha bese siye embhengeni sobabili kanje nayo ngifike ngicela imoto ngiyithole mina angayitholi yena ngoba mina emndenini wami kwabahamba emhlabeni akekho umuntu wabathukushela umuntu othuka isiqo uyinkinga kakhulu umuntu cala lapha inkinga kakhulu akuvanga ukuthi luke ngikutshela mina ngabantu namhlanje amanye amakhosi asadulela inkomo ephindelela afika kushembe inkosi athubuyele emuva kuthiwa lithethelana icala lami hayi lalezo yise beshawu shembe babe mthuba noma benzani abanye babe khona ingane zamana zasesikoleni lelo cala lisamile manje ngoba ukuthini isiqo bengathini isiqo akufani nokona ezinye izinto ndamani inkomo azabedula zingaki bedulela inkomo becentethelela dulela inkomo becentethelela kodwa kululutho ingabasibhekene nayo yodwa ekhona emhlabeni nayo into hayi ngiyakutshela wena yabona iNazaretha la endlini khona iNazaretha eliqoqa 20,000 khona iNazaretha eliqoqa 20,000 kodwa inkinga iyodwa isekutheni uma abadala befuna imbuzi iwu-3,000 funa Galokho mithikini abantu bakuthethelele ubona konke kodwa ukuthuka abantu bangayithethelele kodwa ukuthuka abantu umoya bangayithethelele lo khuluma izwe libi ngendodana yomuntu angayithethelele kodwa ukhuluma ngomoya oyingcwele angeke athethelele nakuleli nakwelizayo indaba ilapha ekutheni uma ubhekene nesiqo ngeke uthethelele uma ubhekene nesiqo angeke uthethelele akhona uthando uNyazi akhona uthando uNyazi lo yini edala uNyazi ngilithande kangaka mkhokheli ingoba mina lifike latshela mina lathi kuyele emhlabeni ngisafuna ukusebenza ngawo ngaba ngikho nomhlaba indaba engikhuluma ekuseni ngaba ngikho nomhlaba lathi ngisafuna ngingakho ngihamba yonke indawo la ngoNovember next eLesotho ngosebenza kahle ngoba usho yena wathi ngisafuna ukusebenza ngiyavuma masithi yenza umsebenzi ngiyavuma benza umsebenzi noma kuthiwa umuntu nje ethamba wenza ukuthi ngiyahamba ngegama likaShembe ngambe kwenza lo msebenzi ngoba kunendaba ethi ngisafuna ukusebenza nawe engifuna ukusho akukho noyedwa umuntu ohamba emhlabeni angakwazi ukubona into ade safisa ukuyenza emhlabeni ngesikhathi ngihambile nginikwe ithuba lokuthi yini endala
ubuyele emhlabeni lithi izilami kushebe unkosikazi nomdala angasini naye ngase ngilokole ngiqedile ngingasenile naye angisenile 2 ukhulu nomkhulu kwazi ukuthi ugogo akithi 2 ukhulu nomkhulu yilo bahamba omunye uhamba kudala nganalakhona kodwa lo ukhulu uhambe ngo-2000 akaze enze umsebenzi umndeni sihlangana ngazi kangaka ukuthi uyenze umsebenzi abantu abadala baze bashona nabadala kwaze bashona nabakhona akaze benziwe yazi yahlala kimi lento ukuthi lo msebenzi walezi zinkomo ngifuna ukwenza mina ngitshela ushembeka nje isidumbu sifakwa plastic ngemuva lebekhuluma ngayo kodwa inhliziyo ihambile emhlabeni ithi ngiyazi kusele ngize ngithi mina uma ngeke kwenzeke ngicela ukuthi ke laba basele emhlabeni konke lokho engicabangayo ngicela uma bethola imali baqale ngakho ngaphambi kokuthi benze into zabo yilapho ngikwekho ithuba lo msebenzi ngikwenze ngo-2016 weyinkomo embili abantu bakhona ngo-2016 June 26 ngangenza lo msebenzi kakhulu nomkhulu sengibuyisiwe la emhlabeni ade ngihambile ngifike kwadlula August kwadlula uJuly sisehleli August 21 ngamsinene ngenza umsebenzi weyinkomo ngo-2 ngoJune ngo-August enyangeni elandela uJuly 21 ngamsinene ekhaya ngathi mangifika esibayeni lapha ngamfundise efolweni ngothenga inkomo ngafike ngayithenga ngaqeda uma sengiyithengile inkomo ngase ngihamba ngabuya ngelanga lithiwa sengizolanda ngazi inkomo saseyifakwa zisa ngiyayibona lapho makuthenga inkomo yathi nje mangabika nje inkomo iqondana nami yavele yaphanga bheka phezulu yashaka phansi yafa inkomo yomshana yebandela wesibili yeza yathithibala inkomo yaphela zafa zombili center umanje iqonde nami sathi siyaya kumkeke Solomon lethi umfundisi lapha phela athi Solomon haya ngengubo wena kule inkomo komo beyiphila sibonile nangela kwayithena nawo bayibona beyiphila wena ulungise into zakho kwasuka abantu abazothenga bonke saya nabe Solomon baba ngamina abantu abazothenga bathi mnike wagcina ethi angikhipha 4000 uzokunika inkomo ngayinye 4000 bese ngiyahamba ngohlangana zekhaya inkomo ngawukhipha lo 4000 ngihamba ngathi mangifike ekhaya ngahlala isikhashanyana zaqhamuka inkomo esibayeni angazi ngizophuma kanjani bayakikiza kungena inkomo uzofuma modi mina ngikwazi ukuphuma ngoba ngazi ngizophinde sife seyifela la kumina ngimile-ke la indlu kamala feke kuliyona la emvakala ukuthi umuthi nje ngapha eceleni isibani la sizodlula khona la siyohla lapha esibayeni kanti beyiqondana nami mephambi komnyango ayiqondana nomnyango yavele yawa le eyayimuva engakithi ngiziyona engizosenisa ngayo yavele yawa yayewa phansi ngikhathi bevulile kunjani bevulile ubusithaba sesethole ngemuva beyihudula yawa phansi yayoshayeka lapha yawa kathiwa mfana ngohlola khona inkinga khona lezweke abantu ngavuma yangithi mase sididekile uyavuma ngavuma yes ngithatha sendlini ngenza ngithi ngizwa lapho yathi ingqondo ngenzele umkhulu ngenzela ukhulu ngabenzela umsebenzi la ngenkomo embili umsebenzi wayiphumelela yini umsebenzi wakho mawuyinto zabantu lezi kulungile akufe mina ngizoqhubeka ngishada mina ngisakhuluma ngedwa endlini umndeni wonke ngakhuluma aphuma ngathi angisayila ngashisa wendoda esincane ilele embedeni sekuvele ngekhanda isineminyaka igula madoda ngoba mosaphila ngasho noma kanjani usho kanula uthi hayi mina ngingakhetha mina yaphinde sebehambile abafowabo bayabamhlabela ingane bayofuna inyanga enkulu yathi inyanga hayi nazomsindisa lo ngizomsindisa mina ukathiwa bayithatha inyanga beza nayo yathi semnyango kuthiwa yangena ihleha ifaka ibheshu umthakazo wendaba ishishunqisa kwento iza kuyena yafika esekufika ushambe qala wathi ubombela isitimela samampondo safohla imvale basangana ntonda thatha ngoba ezizele imbiza igobhoza njengamanzi othukela ithi yasezulwini kuye ithi lo muntu ofike azofika la wona ndabafowenu uyaphilisa uzokuphilisa wena usini kodwa mzukwana uhambayo emhlabeni ngeke sibonane mayithindile kodwa umunqaba kuthinte uzofa kodwa uma usungale kwenza
sizobonana nawe khetha. Usho indoda ezomphilisa isendleleni, umuntu omncane, usemncane usegaqakane, ulele embhedeni. Njengamanje ukuphila yomasho kadala noma khetha ukuthi angamthinti, ngoba uyaphila. Kodwa bakuthiwa sikhuluma ngomuntu esethoma ithinta, ube buhlungu ihliziyo, umuntu ekhuluma engathintanga emzimbeni, kangakanani bathi ufuna kugeze. Lathula le ndoda, yangena, labafowabo, yathi hayi bafowethu, bathuka ukuthi uyakhuluma, bafowethu hayi ngeke asangithinta. Lo ngeke asangithinta. Bathi mfowethu ngoba yini? Wathi hayi ushebe wala abanazareth afikile la ezovuka nathi kodwa usindaka wafika leza yoni zathanda zashaya isigubhu wasa awusindaka yini manje ushebe wala ukhuluma ngayo mfowethu nangu umuntu uzokusengela. Wathi ushebe uthe lo muntu uzongithinta ngisinde. Kodwa inkinga la izoba khona ukuthi mase ngifa ngoba ngeke ngiphile ngonaphakade. Ngeke sibonana. Kodwa uma ngivuma ukufa sizobonana. Yikho ngithi ngeke asangithinta manje ngife kulungile. Khona ngizibonishela. Bathina bafowabo indoda yafuna imali yayo phela sisiphumile bayinika imali wathi ninikeni bafowethu befuna inkomo nomlilo. Lokho kodwa mina ngeke akuthinte. Yaphuma inyanga yahamba kwaphela insuku walengaka wasina waphila wakhona izindaba esikhulumayo. Ithi umbuzo wami uma wayethintiwe wayezophila yini? Ngoba akafaze safe kathintwana wabusinda wakhe. Uma wayethintiwe wayezophila mbone noshaya. Obulimi lasezulwini yakuzulazi kakhulu. Laba kuleso sigaba ngasengiphuma ngiyofesa umndeni. Bafela ukutshela abathamsakhe la. Sebeshila abanye ngathi indawo ethize phela sizathi nesabanazaretha. Wayeke la wake. Manje ufake indaba. Manje ngasiphumuleni manje khona ifake indaba. Ukuthi mbala mone uyayithathelela umuntu athi izitha. Mina ngisuka phezulu ushona phansi anginandaba ngisho ezandleni ngisho esinqeni ngisho le thithe ngaphambi kwababa anginayo indaba anginayo indaba ngikholele izwini kaShebe methe inkosi usise babushilo washendabaza ngifike endabaza awusuka bantu besilwane sesizolweni ngatshelwa inkosi yakazwani mangweni yathi inkosi yakazwani yathi Mshumayeli wathi ngizwile wathi unenkinga ngakade ngimnikela ngithi ngithola umsebenzi kaToyota uma ngithola umsebenzi lapha kuthiwa ngeke ngizengene ngoba ithupha zami engcolile ngake ngaboshwa. Waboshelwana ngachaza ukuthi ngafika abantu beshaya umuntu oyisigebenge ngithatha amafoni lapha mangosuthu umuntu ngase ngiyaboshwa uthi ke waginqa ngathi ngaginqa yonke indawo ngifika ngithi ngizanda uvele kuthiwa ngaboshwa mina ngeke ngithole umsebenzi. Seneminyaka ngothola umsebenzi ethi kusebazwane ithi ubaba uyeza kulesibili umtshela mina ade ngiyozi ithupha lapha eICC uthi ubaba uyeza uthi uza la intabazo ngaqasha imoto khona insizwe yabagumeni lapha eNanda ekuthundodo ihamba ngeke ngeko17 mhlawumbe abanye bazoyazi ngaqasha yona ngathi ndodo ngathi ngicela ungisize ungithathelana ise-ICC ngizokade ngizowenza ithupha ngifuna ukubika uShembe ukuthi ngiyofuna lo msebenzi izithupha zingcole ezindalo. Hey, somebody ongazitshela sikhuluma ngoNyazi siyawazi umsebenzi yomqalo wendlela yilanga singayiqala phansi sesophume egcineni kodwa sikhuluma ngoNyazi lokusehlalweni ukuthi umsebenzi eliyenzayo lishaya amakhikha anzima kakhulu lithi lifaka amaqala ayagona anzima kakhulu. Wafika wangithatha wangithatha ngasethi ngicela ukuba nofakazi wokuthi lo msebenzi bangwenza uyamazi Mshumayeli Magcaba. Basisibona abafana emlavu wabanongo. Ngathi ngiyolanda yena, ndongani kuphi? Wathi ngila 17, ngathi ngiyeza lapho. Ngasethi imoto, ashone 17, ngathi lunga sentabazo ngathi ngoba kuyeza ngitshela ukuthi ngiyoza. Ngafika ngomthatha uNdwandwe, ufakazi wale ngitshela ngayo. Ngisho ngibuza ngingedwa, bone namba kungaphuma lenyanga ukutshela ngitshela yona ngiyila mina. Ngisho ngaphuma ngisakhuluma la, uzokutshela ngitshela yona. Ngoba sikhuluma ngento esingazi, sikhuluma ngento ephathekayo ekhona esemthethweni ngoNyazi leso. Ngafika ngena ngaphakathi ngaya umdlulu wathi umdlulu kwenze ngani ngathi hey bonakele wathi cela ingane eqhamuka ingane waphuma isilwane sesizulu safaka isude emnyama samanyama ngathi sathi kwenze njani
ngathi baba konakele wathi konakele ngathi baba ade ngiyonza izithupha manje ngithola umsebenzi ngathotha manje izithupha lapha siyachicha kuthi izithupha zabo engcolile ngeke ngizengene uthi yini sinani izithupha ngithi ingcolile wababoshwa ngayaboshwa owenze njani ngachaza kwakunomuntu kanje wathi phoka kuphela ngathi mina umuntu owayeshawa wakhombathina wasikhomba savalo phakathi nafike naginqa yebo nasinakala yebo sakala awukwazi ukuqamba uNkulunkulu amanga oh manje ngenze njani pho ngithi isizungu yangani uNkulunkulu wena kusininga endlebezi zethu oli zwalizwi izwi lakho kusininga endlebezi wathi mangiphinda wathi Nkosi ngibusise ngagcwala umanzi hayi ngoba sihamba nendlela yothini umuntu onenkinga noShem right lapho mina ngibona into eyodwa ukuthi ebuncaneni bami ngibona into ekuyiyona ngishiye i-email lapha ya ongayikhola le ngisho aphumela ngaphandle masiphuma ngemkhombisi i-email ithi email ngolesine andesebolesibili uNkulunkulu ngishe emadala Judeni awukazi boshwe ngikhona ngimele ngoba ishutdown ngoba abacathotha kumelo ngikhona ngithatha imoto lapha ya ngizisegoli amaquantum ngihamba ngazo zonke imoto enihamba ngazo lithi izitho sengihleka lihayikhiphi leyo lithi sinqamlazo phansi sesho seconference eGoli isiship thina besiyigibele lezi ihamba nene ihambiswa yithina kuyosebenza ngalezothupha lezo ngoba sibethi ngangadla engena noma yikuphi ifika icishe angane indoda eyaduthula yathi ngibheka angilutho kodwa ngelinye ilanga manje ebusuku mesele yafika into yasezweni uNyazi lesi lathi asibone isandla zami sinjani wathi asibone wathi baba ngiyasibona sikhophozo yini wathi bengifika inhlamvu lesiyakuwe thina silandela uNyazi okhuluma ngalebusuku uphupha lifika lapha phambi kwami uqala indaba aqhubeke nalidine khona ebusuku adelele abekho umuntu efuna ngabaze ngale la ingakho bakuthunyana luye ICC mhla ka24 ade kumenyezwa manje nizozo lebafana bazofaka la ade kumenyezwa manje lapha eTafakop kuthiwa mhla ka24 kuyiwe ICC umenyezela umfundisi uShozi lapha phambi kwaba eTafakop manje ade sisonto kunjani manje ade kuthiwa ingakho basolungisela uNyazi lapha ngomhla ka24 uMashi eICC neyifundiswa zonke zomhlaba zamaNazaretha ukuyoveza ukuthi amaNazaretha akusewona lawa ya sekuyilawo inyanga yezulu ethe ngidinga ngifundile ukuze kuzophela uba nezimantshi ezinquma abantu ngokungemthetho umuntu ayanqunywe ngecala lakhe kuzophela ukuthi izikole kube nezikole ezihayizwayo ngoba isikole esinothisha omkhulu eNazaretha ngeke ehayizwe kusona ngoba uyazi ukuthi mahayizwe esosikole kufuna kwenziwe njani ngiyakhumbula isikole sakakhiwu laphana esasineyilwana embili ekwakuthi uPinky noPinky ezayigolo zetoilet kungasangeni umuntu etoilet kodwa kwabiza amaNazaretha uzaye khona
ayokhipha lezayilwane ezazilapha zingafuni lutho. Moshe wayengekho sazokhishwa yini ezalwane. Kwayokuthi wena nkosazana kwathiwa baba angikhulume lento bothiko ngathi ngisasibhedlela lapha iyafika intombazane ithi mina inesi ithi intombazane mina baba njengona ngathi ngihamba ngiyaxhuka nje uthi la elimale khona sathi sikhuphuka saba ngemoto imoto ethi igolf sikhuphuka sibheke phezulu embeni lapha ezingolweni bayasibani ukhuphuka ubheke phezulu lapha uthi imoto yayilayisha insimbi eyinkulu ishage insimbi eyinkulu ezo round ezinde yayisiyama yakumayima kwaqaqeka intambo kulezo nsimbi zavele zadilika insimbi zezabona la ngemumva kunetruck nje babebile bakwazi ukuhlehla zizabona insimbi zizoshaya itruck uthi ngama mezoshebe ngoNazaretha unesi wayelapha kusibhedlela uthi ngama mezoshebe ngoNazaretha esikhathini sothiko uthi baqhamuka ukuthi ngolokosazana lafikele idabula la eqaleni kwewindi imoto le idabula phezulu uthi nami baluleze sengiwaphansi kuphela bonke abantu ababephakathi basho kanti ufuna sizi lapha siyakhona thina lapha siyakhona ngoba nasiphelele la isho njalo ngadanga ithi ayikho inyanga engaphezulu ngoba zonke siphelela la isho njalo ngadanga ithi ayikho inkolo engaphezulu ngoba zonke siphelela la besikhona lapha ehleli sibonizana enjobonhlobo sizocela kushebe njengoba nosopolitiki begcwala khona nje bonke amazi ukuthi umuntu wonke mesecela ubongo kodwa kufuneka umuntu oyedwa bezothola mawecela bonke beceleleyo ukuze siphumele emlilweni ngani zakwethu asilungise amacala sisaphila ilanga lishonile ngoba amacala lawa asibambile enza ukuthi singakwazi ukuphefumula namhlanje nje ubulana nje uthi kodwa beke wafika ekhaya qale zonke inkinga ngoba kuzikweletu onazo bayagila ngesikhathi ufika uzobona imali yomuntu ngiyacela ungisize ungibone imali noma kanjani engizoathi lo mama le mali ekubolekayo neyamakhosikazi estokfela ungasayibuyisi ufaka mina endleleni uyakhumbula iphebesi alikumbona elibambeke lapha esibeni lathi gcila ibhubesi selincane indlala ade libambekile lapha esibeni alikumbona lelo bhubesi ukuthi wakho ufundise ehambe nje eShumayeli ufundise izwi lenkosi alikhona uJesu Kristu mukhulu uNkulunkulu laqhamuka lebhubesi lathi ibhubesi kodwa ufundiswa uyambona sendlambe kanjani ngize ngamncane lo ngabambekala ngesonto edlule ngicela ungiqaqa bathi imfundisi ini ngiqaqa wena uzoqaqeka lapho ukuthi uphelile ngami wathi le mfundisi ungenza into enhle kangaka kodwa ngabe ngisuka lapha ngeke ngize ngikuthike athi umfundisi hayi uzozikhohliwe ukuthi ibhubesi athi ibhubesi mfundisi ngilambile impela ngiyofuna okunye ukudla asibophele nawe ibhubesi awungidi mama ngiqaqa nami ngiyakudabula wathi thatha iBhayibheli umfundisi lehlabele wayesebenza phansi wayesesithibeni umfundisi wayesidonsa savuleka wafula phansi umfundisi uthatha iBhayibheli methi uvusa amehlo umfundisi ibhubesi selibesomhlaba lethi umfundisi indlela engilambe ngayo sekukude kahle ngayofuna okunye ukudla kukhona lapha kwami impela sivumelene kodwa nje indlela nje ngilambe ngayo manje ngeke salunga ngempela ukuthi ngingayofuna okunye ukudla wena ukhona baba cha ngeke awukwazi kwenze njalo asethi ibhubesi kuyophileka sizolinda ilwane ezintathu lezi ilwane mayiqhamuka la ifike ivumelana ukuthi angudle wena phelile ngawo sihle kakhulu sasicapha ngesidabela faka nesitini singalimali lento enenzela ekhaya indlela abakufunile imali uma qhamuka ilwane ezintathu ivumelana ukuthi ngiyakudla hayi phelile ngawo bathi sabile lapho ke ade qhamuka ingoma nathi ibhubesi ingoma wathi lo umfundisi umqaqe
ungaqele esithini uthi akumnyeke uthini wena yathi inkomo usamnyekile laba basihlaba benze ngabe imisebenzi emizini yabo mina ngabe seqedile ngabe ayidlulele inkomo wathi one waqhamuka imbongo mbongolo mfundisi ungiqaqele uthi angimnyeke wena uthini wathi laba sithwalisa osimende basithwalisa amasabo obila usamyekile mina ngabe seqedile ngoba ngibadla abantu ayishona ezansi imbongo eqala uvala umfundisi sekusilwane sona kwaqhamuka-ke yaqhamuka abantu into kaxolile Talide umfundisi lo ngimqaqela uthi akumnyeke uthini wena wena sowogcina uthi Talide mina njengesazi umthetho angikhulumi ngento engayibonanga uzongena la aqaqe khona abophe abese kubophile bese yaqaqa bese kuyimanga isho ukuthi ayenze njani ngayo Nkosikazi umhlaka wani nje obonwa yini uzutsheliwe wena ukuthi noma kuyingozi kodwa umnike imali umhlaka wani usushaya hambela lapha akasezinala isonto ngoba wabona imali yamankosikazi madoda emgidini ugindaza phela kodwa wazi kahle ukuthi emhlanganweni awulibeki kulesikweletu somuntu ngaphandle umtshelile wathi ngicela ungidedele mama ngicela ungidedele baba ngiye emhlanganweni ngisho ngikweleta asho yena athi ngiyakukhulula unesikweletu awulibeki emhlanganweni angize khona ukuthi uzugide ngida kanjani ukweleta omunye umuntu ngida kanjani ngifuna ukuseni ngathi mina ngikhuluma into ethandwa abantu ngoba akuncane ukuthi abantu abazibagcwala mangisonto isathana akuncane phela ngikhuluma into ethandwa ushaya ngoba mangisukuma ngiqale ngicelele ukuthi shebe ngiphi okuzothiwa abantu uma ungakuthanda ngawona khona uzokuthanda ngiyacela nkosikazi hayi lutho akasayikhokhi imali yabantu weza kuyibhubesi weza ngithi uzuyamnika imali kodwa uyazi kahle usuqinisile unyabade kunjani yebo asethi ibhubesi ke lalela ngoye ukuba isilile wabusiza bonke abantu abayingozi wena uqede uchaza idwa yakho qaphela ukusiza abantu abayingozi kuwe ngokuthi uyikholwa angazi yezwa khona nje alikwenzi lokho kahle bo uyingozi nje uyikholwa kodwa ngiyazi uyingozi wena kanti wena indaba ufuna ubayingozi indaba yonke ifuna ibe ngawe wena angibuze indaba yonke ifuna ibe ngawe manje masibalibani lento nje umuntu wayakha wayenamagama amangaka abambi ngowayehamba phambili noma laba babehamba phambili babenamagama bafuna ukwenza ukuthi bafuna isikole kaMshumayeli bafuna ukuthi kanti lento icebezilisa yena uMshumayeli qobo lwakhe njengoba thina manje siyajabula ukuthi uMshumayeli uphethe abantu abanomqondo abahlakaniphile kodwa basebebambe mangabe babebamba nayisho ayi baphethe laba bafuna ukubuka bafuna imali eningi kwanjani bafuthi abalama usho lo uyofanwa imbengeni noma uyekubamba uyoxolisa mina ngiyazi shiswa yinto ngathanda ukuhamba ngabe bese ngithinda lapha engahamba khona lapho engafica khona bafika izinto esikhulu sigcwele igazi phakathi ngizokusho noma ngabe kumnyama engazabethi noma ngabe kuneyingane phakathi muqhamuka wena unengane yakho ukuba uqhamuka ingane isithe izama wayo isibe esikhulu lapha engafica khona afika khona induku isha yindlela ngaphandle kodwa indawo bathi uround isho isha induku uqhuma isililo phakathi ukhona umuze enguzwayo mangathi ngiyaqalaza umlenze usuka umlenze lukwengena phezu kwelinye umbuzo uyabuza uthi sayenza iphutha yini
sakudala ngoba intombazana. Hayi lo msebenzi nje nalenkokazi kusiyami umsebenzi. Lo msebenzi nje. Lo msebenzi kusiyami. Awuyiphakeli indoda ungabhinqile. Hayi uthi ngiphinde. Awuyiphakeli indoda ungabhinqile. Khona indaba engakhuluma ngakuseni ngithi ngase ngisoyitembile ngase ngithi mina uthi umama yabona wamina nje manje. Ngisho ungafika ekhaya ngo2 ekseni uzobe sifakile isidaba engasiphumulile nasi uyolinda ukuthi ngize ngifike noma ngabe ngiyabona unkosikazi angiyile kuyena ufuna ngireport mase ngifike ukuze asiphumule ngoba lesi sidwaba nalesi foku yasifakile sivikele mina endlela yonke. Hayi mase nje 8 sushaka night share ayafika indoda ekhaya isazohamba ngemoto. La endleleni lendoda kusazoba khona imoto eyigebeni ngaphambili kube khona eyigebeni ngemuva sixoxe ngayo WhatsApp sithi iyo lesifuna iyo le endoda yakho wena lapho ulele awuthandazi angiyazi indaba umuntu ongathandaza ngiyazi indaba umuntu ongathandaza. Angikhulumi ngo12 ngikhuluma mina ngo4 ngikhuluma mina ngo9 ngikhuluma ngo6 lemthandazo yomthathu njengosonto lwamaNazaretha ayiphuthwa isithi inyanga yezulu ithi ngisho hamba endleleni inyanga yezulu ithi yathanda ize ngithi njoba kubile nje kanje uthi yathandaza uthi usho Nkosi angitholanga ithuba lokuthi ngiguqe la ngikhona shebe ngisemsebenzini wabelungu kodwa ngicela ukukhombula. Ngize ngithi mina ngcono nalo ovele ethi kanje ebusuku athathe uNazaretha wakhe ebese uthi awuthi ngemuva ehlombe awubeka la ugqomushuqo bese ngizithi athi wona kodwa umbonile ushebe ngoba ubezama unawe olifunile iwasho walithi ufuna ukulicisha walithi wathi ngci walicisha alive lihlupha ungathintanga la uthi cancel khona phinde likhaya lethi ukuthandaza lapho lokho umuntu ohambisa isandla kanjani nenkinga ugila imhlola udinga ngqo umthandazo khona umuntu odinga umthandazo wakhe amanye manengizwe khona umuntu odinga umthandazo wakhe khona akwenze kanjena isondweni Mshumayeli ngelinye ilanga uthi mina mthandazele nami baba umthandazo wonke ngisho isibongo sakhe ngithi sibaba ngicela ukukhumbule ubaba lwathandazele mina nalwathandazele mina nomunye athandazele mina ukuthi angayithandazeli yena ubone ukuthi lo hlele eduze kangazwani naye uzothi lo hlele eduze kulo kwalo wangazwana indaba umthandazo lenza wethu inzima abantu bazobika umuma wabo bazokusengela phansi baba bazobika umuma wabo bazothi baba uma sizombika uma uhambile emhlabeni ithi Inkosi yamaNazaretha ithi uma wena usenembhekile ithi ngihambile ngaye ngelozi lokuvuka ngafika ngibheka kuyona ithi akashongo ukuthi usevukile uthi ngahamba ngayo yokulala ithi akashongo ukuthi useyalala manje angazi ukuthi uhambile kuyazwakala leyo ngihambe ngaye ngilozi lokuvuka akashongo usevukile ngifuna ukumbheka ukuthi uhambeni ngaye yokulala ngambheka khona ukuthi ushilo useyalala ukuze ngazi uhambe ebusuku noma uhambe emini ithi yokulala akashongo useyalala uyazi wena ungemsanga isabathi zona wena ungemsanga isabathi khona abantu abaphika nabantu aba-right fanishiyana aba-right baphike nabo abone ngoba umuntu engathandazi engenzi lutho ehamba ney'nkima esontweni nalabantu aba-right ehamba naye bese efaka kuleyo mshubo kanti inkinga emuva inkulu umuntu uyabheka lapha odrop unempahla lapha mhlawumbe eyoweta 120,000 kodwa imbuzi iwu-3,000 hayi ngizolombukela lento zozukhamba ngoba ngikhulumela bona abekho abakhulumela yibo engibakhulumelayo futhi yibo abafuna ngitshele ukuthi wena funa uhambe uyolungisa thina sike sabantu indaba yabo umalume kamkhizi yasibamba
mhlawumbe ukhona umuntu onenkinga njengayisho uthembise yamile ukhulu mamkhize emhlabeni sasesihlanganisa thina njengabazukulu sasesihamba siyomlanda yimina owayemele yena umuntu mayihambile emhlabeni akamele ingane yakhe kumele umzukulu esicawini yimina njengomzukulu omdala owayemele yena esicawini kumele umkhulu sahamba sawomlanda laphayana kwahlatshwa imbuzi wakhishwa wazogana la kwamajola labomalume labo lomalume khona wabuya wazogana kase kuthiwa kamzukulu wena buya ngacela lapha ekhaya bazomela la komalume ngathi ngiyafika back ebheki lapha eFNB ngafika u50,000 ubeko bayibuza bathi wenzenjani ngile nto siyaphetha kwenzenjani kanti indaba ithi siyabonga ukuthi ninganisile la ekhaya kodwa inkinga ukuthi ingane zami engizalayo ngizale sengingakagani zifuna ukuyokhishwa lapha kwamkhize ngesilwane zibuye zofakwa la imbuzi zazo ziwu4 ngoba sekukhona ezashona nephilayo ekhishwa kanye kanye niqala ngezashona nizoyifaka la ebese nibuya nizokhipha eziphilayo ngembuzi zibuye zofakwa ukuze kuqaqeke into zenu siyabonga baba Mshumayeli kwaba ukuthi akusikho niyongixolela abantwana benkosi uqhamukeke esikhaleni asengicela ishembe ukuthi angiphelelo liso ngithenge angiphelelo liso sima baba bavangeli phakathi kwethu ngiyabathanda kakhulu abavangeli ngiyazi nje why ngibathanda abavangeli kodwa into edala mhlawumbe ngibele ngisho ukuthi ingoba uthi ade ngisho ekuseni la ngithi uChilizi uthi bamabhoya yabo usho ukuthi thina samabhoya yabo so manje abantu abaseduze kwethu isikhathi esiningi manje ke ngiyabonga kakhulu baba Mshumayeli ngiyafisa abantwana benkosi ukuthi uMshumayeli lo uma ehamba emhlanganweni nazi ukuthi uwumthwalo wonke umthetho walebala umkhokheli womthwalo wonke akayikhiphi imali ephaketheni uMshumayeli athenge emhlanganweni ibandla lakhe likhona angazi manje ngizwa lapha 23 ithi uzasinika umnikelezi yakwazi wona ngenguchazi kodwa ibandla ngesonto lokugcina libeka ingqubo engaka ukudla phambi kaMshumayeli athatha afake eveleni abeka ingqubo engaka phambi kamkhokheli athatha afake eveleni ashone ebuhleni adle inyanga eqala izofika egceleni umthetho wesonto siyabonga abantwana benkosi Nkosi kusebenzweni Isihlabelelo sekhulu namashumi amathathu 130 Nkosi kusisuphana kwabayengcwele Sibuthe